Is it doctor or His Excellency Doctor President William Samoei Ruto twaragitwarithia bururi na mbere ni riu ndugire riu matamu ni akinengerirwo ni his predecessor. Oh yes, menda mundu wetwo His Excellency Reggie. Yes, Rigathi Gachagua amoni andu naso kuna jagua muketi orogu hasa ikiru najua sana tulishabatiwa hasa ni kuendesha inji mbele, hakuna mambo mengine ni kuenda mbele. Bibi alifanya ile kitu. Bibi mkipata kitu kumniangalilia mimi kama zonko. Kwa mpole. Sasa utaenda pole pole. Najua master. Na what His Excellency the President did. He had a cabinet meeting. Ni nyonire mutambo wa State House. Yes. Mekira update ya cabinet meeting muthenya wa muthi. Absolutely. And I'm sure Mũcemanio ru wa muthi ri. Ni uma muri taritu gukira uri ongimere. Mere last week Tuesday. Yes. Maumari. Mugathe na akiandirira cabinet njeru. Things can be hard. Ako mundu kuate. Aiko no house going in to Mũcemanio that frequently. Maroka ni methaga thage wira. Osi ogere. Mundu hi ni akire kindu gitagwo riri. What do you call these things? Shishuaga riko in the suit strands. Murari. Yes. Muraro is the snake. Murari. Rita rĩa mbere magithi Mũcemanio ũcio ri ni menyitĩire murari ati mundu no ariteirwo last week na tiga cherugui na Monica gino watu alistuka no hawakustuka no kindu expected. Yes. You know dukinya okero tiri tell you expected. Lower them very much. Yes. Mũcemanio wa muthire njui ni uma muritu kurio gukira uri ongi gukira wa kiubia kiu kirathirire. We might not know what goes on in those meetings. Anyway, icio ikire thiri cia githirikari. But tondu tukihetwo kindu gitwa a very powerful tool called the mind. We can imagine. No tugerie ku guess. Yes. Ni kwirwo riu we umenye riu haku. Ni uri kuranengera Moses Kuria. Oka. Kuria anapatia Moses Kuria ni nani? No we trade in rice. Trade right now. Was it done? Yeah, I think. Gani alisa inite agithi campaign. I think so. Nani anapatia Moses Kuria? Yone na anapatia Alice. Uliona hii makaratasi? My friend. Riu nduke kuhandova na ukihariria maundu mothe. Yes. Na no ame riu wabici ya thirikari ri mitaratara ya thirikari ikoragwo almost universal. Yes. There is a way government institution and the government policy run. Yes. You know kama ikinya handu aya makivetwo ni the parliament no mo kama ike clearance ni mahana riri ni gethori late ni kenda kwa tuntu wa uko itutiui uria makiaragia but we can imagine situation ile amariri ni uria warekagia form 4 no warĩkia form 4. Yes. Na kĩrathi kĩrĩa ũrarĩ nĩ kĩaingĩra arutwo angĩ first time kĩhingũrwo rĩ kĩgeranio nĩkĩo ima. Yes. Rĩu ũroka gwĩka kĩndũ gĩtagwo clearance getha heo result na what na certificate. The certificate. Living certificate. Yes. Rĩu kaũndũ kau ũgĩgeciria rĩ no one rĩu harĩa amunyama rĩ omanya wan wacoka cukuru na nguo cia muciĩ. Yes. Riu we ku we outsider wina nginya kĩbandĩ no harĩ arimũ me ũkunya amia sasa unaona umekuwa mzee hata huwezi nyoa ndevu. Toa hiyo kofia ayo riu wathiũrũrĩtie atĩ nĩ watuĩka civilian na wĩna kĩbandĩ. Toa hiyo kofia wewe unainamizia kofia namna hiyo. That is very rude. Tondũ woka na sabuko. Yes. Wayo kana tagara na Hanison na imwe yetu nyoke akete lipstick before I clear you, can you clear the lipstick from your mouth?
Tatuonyesha nini? Tuonyesha nini hapa? Sasa umekuwa mama. You are very uneasy. Nĩramenya kũndũ kũu wĩ mũgendi no harĩ ona authority ĩrĩa no mũhaka ũinamĩrĩre. Na no nginya ngũria atĩrĩrĩ authority. Rĩu no nginya menye atĩrĩrĩ. Mambo yamebadilika. Wethe ona mũcemanio ta ũcio nĩ ũkũũria ũkĩũria. No na ngoro rĩ wambe ũcokie ng'ara. Tupatie ripoti ya hii maneno tuliongea iko namna gani? Tupatie ripoti bwana waziri. Hiyo maneno iko namna gani? Ngoini ukauye. So yes Nĩramenya mũgũteng'ũri eho. Your replacement is there. He's there. Yes. But either way you have to work and respect authority. Yes. Na orio kĩũrio cokie. Yes. Nĩwathiĩ ũguo gũ'clear secondary. Arimũ amwe nao makamenya atĩrĩ. It's now time to show you. Ndunenehete ũguo ũrageria gũthondeka. Ĩyo mwarimũ. Excuse me, sir. Yes, who are you? Hanson Didago. I'm former from 4B. I wanted to clear for Kiswahili. Oh, wewe ni yule ulikuwa umepiga form 1? Uko unapiga form 1 huko nje umepiga wangapi? Unapiga watu huko nje? Hata kaa pale, I'm going to class as you can see. I'll see you after the lesson. Ati ndio ku. No, some had the audacity. The audacity yariri. Ukirohe punishment utekire. Na ni ukumika. Ukero kuna punishment ulipatiwa. Ukagojeka ukaenda nyumbani au kuifanya. Enda chiba kwanza. Ama unafikiria tulisahau? Unafikiria tulisahau? Enda chiba. Anafikiria you. Wajohero wangathirie gwika we form 3. We wageria kuririkana. Tulikata mulikuwa mang'aa sana. Mulikuwa mang'aa. Sasa huko nje wewe si polisi. Na mukatishia kugoma. The house. Yo kora mundu rauga. Munene ndagikemwe. Rekemwe ngone. Benefit ni ona tasigo ikara. Malipo yetu ya useni ona ikikaa sana. Unajua ni vizuri tumalize hii maneno. Na kuna karoni nilikuwa nimechukua salary, mtu ajipange. Kuna karoni nilikuwa nimechukua salary. Alafu banki wanasema kama ni hivyo ninahitaji barua imesainiwa. Sasa mheshimiwa rais, ukiweza hata kama si yuko kwa baraza la mawasili, niluse tu mahali nimalizane na hiyo joholo. Kero hiyo tutaongea nani hiyo. Ala President Ruto ni ana ri. Ni ana mwita Mũcemanio wa thaa igĩrĩ. Ni ukumukora hau igĩrĩ na kuroreretha. No, he's a serious timekeeper. Oh, he is. Me. Na no rĩu areta andũ Mũcemanio mande. Ti muthenya mwega wakora ire mang'ainĩ. Kwacha gwĩta andũ Mũcemanio wa rũcinĩ mande. And he is very fresh. Na rĩngĩ tondũ nĩ wakiugirwo ũrĩa gwathire last week rĩ. Yes. Ago nĩ ũmĩkembaga wambirie Friday. You are drowning your sorrows. Na manya rĩu Mũcemanio teno ndĩheanagwo atĩ thikũ ithatũ mbere. Aca. Nĩ mwĩtagwo no ũtukũ. Rĩu ũkorwo we wĩ Gĩthumo. Wona ka message kaingĩra Sunday. Kaingĩre no ratebae cio ũtukũ. That one we know, yes. Aitha tuna nuthu cio ũtukũ. Hali mheshimiwa. You are kind. His Excellency the President will have a cabinet meeting at State House 8 a.m. sharp. Please keep time. Na we diani. Na keriwa. Nyane turafu tuachokia tid. No, tuita mĩcemanio. Adu. So, ũgacoka ndũkwĩrwo nĩ mũndũ ũkaingĩra ndege. Kana ũgethamba. No karoka. My friend Munya. Ndio mheshimiwa. How are you, my friend?
Uko namna gani? Nikaomba kidogo lakini iko sawa. Hiyo sasa hiyo unapata nakaomba kidogo. Sasa unajua nilikuwa Meru wakati nilipata ujumbe azadha utuona. Nikasema niwe. Lakini my friend si tulirudisha interior kwenyu. Sikata na tunashukuru. Ile za zingine unajua mambo mengine uzoea kitu. Abla. Alafu ukienda huko ground. Yana ground wanakufanya neno. Sio mzuri. Sio ama unaweza tumia ground kuambia watu waache kutufanya neno. Tukiwa na Matiang'i wanatumulika wanatuita Muribe. Sio ama umesikia wanatuita Muribe. Hiyo maneno tutaangalia my friend. Angalia haraka sababu hii Muribe hai. Anyway, all the best. Vindu vichenjanga. Nenda ijaja na fote. Kameme kayo kamo